believe His Holiness that the Tibetan community are being properly taken care in this newly created Union territory. Very grateful. Thank you very much. And 생계 공감 성의 잠르슈 라다 우유숑기 라다 쿠기 페미 데두라 시경체 고샵트스 남게 약지라 라다 쿠기 페미 데두 시경 레콩기 겐진도 고샤나요 바타르 드리 라다 리종 야게 렌조기 데뷔 트시 겐제 라소기 콘사 갸와르 부치 초라 제가 슈데 마옹바 라다 쿠기 페미 데두라 시경 난기 바소기 셰시나요도. This audience was more to do with the inquiry about His Holiness stay in Ladakh. We just wanted to know that His Holiness stay was a comfortable one, and we also requested His Holiness to visit again next year, and we have requested His Holiness that if he can treat Ladakh as his summer place, he can come here and stay longer, because His Holiness, he himself says that whenever he comes to Ladakh, the climate suits him, and that helps him, to stay fit physically. So everybody is, throughout the world are worried about His Holiness' health. So we are also worried about His Holiness' health. We requested him if he can come here and stay for a longer duration, so that, if this climate suits him, I think it's better that he should stay a little longer in Ladakh. So we have requested to his office also. So that was the mainly discussion we had, and the other important discussion was that in this newly created Union territory, we wanted to tell His Holiness that the Tibetan community are being taken properly cared in this new Union territory. In the possible manner, we are trying to help the Tibetan community here. We are trying to address these problems and issues of the Tibetan community here in Ladakh. This relation tanda ngaranzo de bongi jipsal naso eneta ngagi mingla tashinam gel yazi laire ta nga changdang jonre en Ladakh rankyon region yergel hanson nang lata ngaranzo po de prot yorta ngaranzo la department shish nga zam jore ene te chela dadang zawaching hon samla ene ngarangi deponangi ka naso ene kyeda Tibetan settlement de nang la mangbu yorta le nang la ngando de kemchung yore ene ta changdang la pobe settlement pobo mangbu yore pobe ngazo jicha ene han la di order mayonging han la ngaranzo de changdang la poba yogan tenzo la ngaranzo de ro sigire ngamane ta kanzo da sugila ta relo na yadi yo na tenzo la nganzo de sakataya ta ene chata ya ene ta karashina ene te mato ta ngaranzo de counselor nga yore changdang la ene counselor ngi kinala bobama mambu yorta ngon jene de korzore ene de nyumagi counselor khoni ki ta boba ki community hall se yana de ta kitchen ji se yana de koranzo pesha daire de te ngaranzo da counselor tenzo la nganzo la in ta boba ta ngaranzo chikbare da nganzo de sheri jibare lamlo shol jibare ene kai jibare da ta ngaranzo nyamdu poba tinzo la nganzo develop kandijena tangoidu ene te nganzo discuss pe moje ene debongi de ka no da khranzo bobe jisha la de mixal jun da executive council jisha gorte te changtha jibu member la dilse na la nganzo de pobe jisha kha kem jungi yore ene tenzo la nganzo da te gore samdu ene nganzo de hamada siero setan yore tene bardo nganzo jepsi juin ene tanda nganzo sero sarbate tundu yore da sero sabate ne nganzo khona yambo delwa yana yang chigi khabar nala deba chigi ene khong ngarangi office nala barbar samsam kyi ene ngaranzo da boba nala kazushida di yudi chabati ne ene lada rangyo rinjo yergelanso di tubar dire ene de nala nganzo kande ta boba la nganzo jeshi jugona te nganzo jue thaen ene debona ki tanda jisa la so ene job card perna de rural development department de khache mujire ta lada na la ton la job card raad gire ngala ene job card tenzo na la ngazo
le zogi do ta phutba ji na ene zamba ji zogi na kande ji na ji nerega na la ene di changda na gi boba tenzo la job ka ngaman ra gire ta ngarang zo de ngan ne bal je ore ene di kem jungi gi na la ta talo manzo go zo gi ene tanda di job card zoere ta dandring la so tene ta te bichane ngarang zo ta yong ji jing gi tu la tene kande ji ngazo bebe la tene mixal june di rangsho rejo yergen lenso tuba debonteshi gelsangi gozo sonta de bobeji sola da executive councilor ji ngazo guido la do tene ta ngaranzo da chinjana la molam gi ishinubula tanda ngaze konsa cholan juinta bobe mirik tsamshi ne de yona Ladakh la ngaranzo gi tene chinjala jeshi juin la 다조 체초되게 겸음 죽고이 tinjo 냥질 때문에 돈에 한 단대 가셔게 레망 튜머지 코네 대병게 레궁레 다나신게 정변 레궁레 강사 강라 자부 돈에 당한주 산인 대중 한주 죽종 레시티 망부시베 돈에 된지 코는 무슨 뭐나시 대남 할레베 담삽 야구 차요래 된제게 돈에 레망 쉬베 돈에다 시작을 르주 나라 다리 팀도네 이토네로 봐 된제게 오르를 리시에디 정말 당부하고 오래 저 최소도 가르치고 그랬을 봐야만아 다 내가 흉다 먼저 미만 내가 투세게 내가 노들 오피서들이 노들 오피서지도 말에 포트폴리오 그런 크리에이티브 돈에 그런 건도 내가 제 정말 레라도 두고 오래 대가게 리빌리테이션 policy 계셔서 개 말에 배배게 대도 가리게배는 welfare for the Tibetan communities 라고 오래 이게 더 가리시고요 왜나 다디 대바디 레도네 데 리빌리테이션 policy라 아니 슈게 돈이 대바 차두고 오래 근데 땅아 레지게 게임스 키우베는 가리신도 줘서 아는 공원 대시견의 양실라 참지 대시를 줘 안된 낭신게 구십 먼저 팀제 버리시견 되죠 대변천물에 아는 공원에 단 상마랑 먼저 배미 삽제나 도지체스 안 되는 낭바디 디슈에 한 단지게 그 커뮤니티원의 시기 되게 레든 거 돌아 가르쳐 봐지서 레든 문에게 다 쳐봤다 된나 시기 뉴로 두베기 로봇인데 저쳐오래 내만에 대화 지사다 무슨 생각서 레고 망고도 하고요 다 제가 배던 데베게 단대 대전데 배버 지구 지도 개박해 말에 나서는 덴질라바는 시 루럴 데벨롭먼트 애니멀 게 장맥이 다녀셔도요 디칼라 랭게 파르마직 꼬딩 남거래 배배기 대전데 랭게 파르마직 꼬딩 남거래 얘는 계제 진보요래 된난신게 투베스에 땐데 용을 했습니다 공신내주대 벽이 두법 sarkangi sargoipa pandindang nyelengpa thunduptashi nyeki lada gesalle kugi choglamsa shiwit se potane nyindushugi